Čaute, ahojte všetci, vítajte u našeho vánočného speciálu, tady doma u Bibi. A ja ti, Bibi, rovnou predám slovo, čo by si nám povedala o vianočných tradíciách, ako sa dají vmiestnať do našeho pranického života vianočné tradície. Ahojte, vítam vás v našej obývačke, vianočnej obývačke. Nejak sme sa my nad tým nezamýšľali počas tých príprav na sviatky. Išlo to nejako tak spontánne, že teda ako prežijeme tie sviatky a pritom zachováme tradície. V podstate vždy sme slávili tie vianočné sviatky v duchu tradícií. Vždy sme zachovávali tradície. A čo si budeme hovoriť? Tradície boli aj kopa jedla a podobne. Aj keď my sme teda už z toho jedla dostatočne ukrajovali, nerobili sme z toho vianočné sviatky plné obžerstva, ale bolo toho teda hojne. Takže teraz, keď sme sa zamysleli nad tým, že v podstate, ak chceme ísť slobodne tými vianočnými sviatkami a zachovať aj tú tradíciu, tak sme si tak povedali, že v podstate my sme vždy na ten štedrý deň varili pôstne. Neviem, ako ste to mali vy u vás, ale u nás v podstate to menu bolo vždy pôstne a vegetariánske. To znamená, že v tomto zmysle sme to mali celkom jednoduché. Dôležité bolo vybrať z toho menu možno len nejakú časť. A čo bolo najdôležitejšie, do ničoho sa nenútiť, ale v podstate tak, ako nám to nejako srdiečko povedalo, a keďže teda partner mi dal v tom slobodnú ruku, tak sme sa dohodli. A napríklad naše vianočné menu obsahovalo 3 chody. Prvé bola tradičná kapustnica, ktorá u nás bola vždy v podstate len taká jednoduchá, čiže bola to kyslá kapusta s hubami a len pre takú chuť sme do toho hodili prepustené ghee masielko, čiže sme nahradili tradičné maslo a v podstate to mám od mojej starkej, sme do kapustnice vždy hádzali sušené slivky. Tie dali tej kapustničke taký sladkastý nádych a bola to aj tentokrát veľká mňamka. Aj keď sme si dali len za nejakú naberačku malú, ale teda napríklad túto tradíciu sme zachovali. Ja som si aj pridal, bola výborná. Ešte nám zostalo, takže dneska na obed som ponúkla aj honzu. A bola výborná, no. Tak huby som asi spomenula, že v nej boli, hej? Hej. Nespomenula? Myslím si, že spomenula. Tuto máme jedného tieňového spoluúčastníka, ten na nás tu kýva spoza kamery. Takže, Vítáme Petra spoza kamery. ktorý je tiež na pranickej ceste, alebo teda na ceste za lahodnou slobodou spolu s nami. No a ako druhé, my sme mávali vždy kapra alebo file a mávali sme k tomu veľkú misu majonézového šalátu a moja mamina priniesla vždy hrachovú kašu, ktorá mi teraz úplne padla vhod, čiže my sme vynehali ten šalát s tou majonézou a ostali sme pri tej hrachovej kaši a keďže tie rybky nám tiež nejako prestali chutiť úplne spontánne, tak síce som pripravila rybu, ale som k nej dala aj tofu, ktoré bolo ochutené na spôsob ryby. A v podstate teda skúsili sme z každého trošku. A zakryla si to tofu do řízku, aby to vypadalo jako ryba, nebo... Nie, položila som ho v podstate na tú rybiu filetu. To znamená, že keby aj nebolo dostatočne tou rybou chuťou prejdené, tak pri tom pečení by určite prešlo, ale bolo veľmi lahodné. A mne napríklad fakt chutilo to tofu, takže dala som si trošku tofu a rybku skôr jedol Peťo.
Mhm. A předtím, než jste přešli vlastně, nebo začali přecházet na pránu, tak ryby byly jakože oblíbené, ne? Anebo to bylo spíš v takovém tom stylu, jak to znám třeba od mé ženky, jakože radši tu chuť trocha obalit, teda pokud se nejednalo o lososa, toho si užívá, ale ty ostatné ryby, že spíš radši tu chuť jako zabalit, aby to nebylo moc také rybí, že jste, nebo jste si vychutnávali přímo tu rybící. Ja osobne mám rybu rada, pokiaľ nerazí úplne tou rybinou, teda mala som rada. Veľmi sme to neprekrývali, my sme len tradične hodili nejaké masielko a koreniny, ale vyslovene koreniny jednoduché som ja používala, to znamená, že čierne korenie, rastca, na najvyš červená paprika a sol. Ale čo bolo dôležité, tak to bolo veľa cibule a cesnaku. A to som dodržala aj teraz a vlastne ten sous, čo ostal z toho, s tým tofu, to bola jedna lahoda. Ale ryby áno, ryby sme mali v jedálničku. Možno, že to nebolo také, ako som si povedala, že každý týždeň ryba, lebo to potrebuje naše telo. Ale snažili sme sa často zaraďovať do toho jedálničku tú rybu. No, ale jednoducho spracovanú alebo pripravenú. Nerobievala som z toho nejaké špeciality, aby som prebila chuť tej ryby. Trojobal. Nie, trojobal dávno nie. Tak já třeba velmi lubím ryby a u nás ty tradice v Čechách vlastně byly podobné. Místo té polívky, čo je tady, jaká je to? Kapusnicová, tak byla česnečka klasická. A pak druhé byla ryba klasicky se šalatem, se občas dělávala dřív. A teď, když jsme si to dělali už v tom novém naladění na pránu, tak jsme vlastně měli trošku ochutnávku té kapustnice a pak jsme, protože jsme byli na Slovensku teď o Vánocích, a pak jsme si dali maličko ještě od lososa. Jsme si ho tak ugrilovali jemně s nějakou mini zeleninkou, že jsme neměli ani ten šalát k tomu. Ale to jsou takové, podle mě každý to má specifické asi ty chuťové nastavení. Ono jsem zjistil, že i u mě se to mení. A i jak Petr vzpomínal, že třeba chleba se vrací občas jako na tu chuť sem tam jednou za čas. Takže já jsem vyzkoušel toho lososa. Taky to byl takový pokus, jako že jsem vlastně půl roku už možná neměl maso a vůbec nějak jsem neměl pocit, že bych potom prahnul. Ale teď jsem to vyzkoušel a bylo to fajn. A akorát v rámci prostě mých klasických takových nějakých nastavení na tu pránu jsem věděl, že neprejesť sa, vychutnat si to, ty chutě a tak. A nebylo to pak tím ani přehlušené, ta tradice, jakože často, jak si říkala, že se z toho stalo spíš vánoční obžerství a tím pádem, že člověk ví, že se nemusí soustředit na to jenom to do sebe dávat, tak už má čas i na ty ostatné věci. Možná to byl někdy prapůvod těch Vánoc, že se ty rodiny scházely a že to jídlo bylo spíš jako ten doplněk. Bůh ví, jak to bylo předtím. A tak teď zbývá víc toho prostoru třeba na ty rozhovory a na to, vlastně jak i Petr vzpomenul, na tu rekapitulaci, protože je to takové to tlumenější období u těch Vánoc, že není člověk úplně mega. Já teda se necítím nějak mega aktivní, že bych dělal na stavbě každý den od rána do večera, ale spíš tak dochází ty věci z toho roku a nějak to doběhá taková ta. Někdy mě to i kolikrát dojde v tom smyslu, jakože
si říkám, že tak tady tenhle směr, který jsem měl rozběhnutý celý rok, věnoval jsem tomu spoustu energie, že to asi úplně nebylo třeba tohle nastavení úplně nejlepší, ale že si z toho něco odřežu a nechám si tam jenom to, co mě prospívá, tak to vnímám, no, že konečně čas na to pozastavení z toho běhu. I když už podle mě u nás to už nelze nazvat ani jako koloběh, si myslím, že už tam necítím ani to vnímání, jakože člověk s nastavením, jako kdyby na tu pránickou výživu se podle mě ani nemůže cítit. Že už že stále jako ta krysa v kolečku, jak se říká, nebo nevím si to úplně představit. Nějak mě to k sobě nepasuje a většinou, když už je to takhle jako daleko s tou výživou, tak už je tam jasné, že se to kolečko musí někde jako rozpadnout a že tak, no. Ono bolo napríklad zaujímavé u nás, čo som si uvedomila počas toho dňa štedrého, že tým, že ja som uvarila liter a pol tej kapusničky, tak v podstate ešte dneska ju Honzo s nami jedol. To znamená, že uvaríte malý kastrolík kapusničky, a ešte menší kastrolík hrachovej kaše a v rúre upečiete 2 kusky tilapie. A čo s celým tým dňom? Kedy ste od rána vstali, už bol šalát pripravený z predošlého dňa, možno aj kapusnica navarená a aj tak celý deň bolo čo robiť. Ešte nebolo upratané možno o 3:00. Proste toto všetko vám tak nejako automaticky prejde fakt v to zmysluplné prežitie toho štedrého dňa. To znamená, že náš štedrý deň vyzeral približne asi tak, že ráno v pohodičke sme si sadli na gauč a o niečom sa porozprávali. Dali sme si malú kávičku. Peťo išiel niečo spraviť von. Ja som si v pohodičke tu zacvičila, alebo sme si spolu zacvičili. Ono už ani človeka nenapadá, že čo sme vlastne celý ten deň robili, ale bolo úplné zmysluplné využitie toho dňa. A pritom sme si sadli k tomu stolu a mali sme všetko. Pretože dôležité bolo to nastavenie, že boli sme úplne v kľude a mohli sme úplne inak prežiť tú tradíciu. Nebolo to len o tom prežiť tú tradíciu tým jedlom. Mm-hmm. Bola aj časť toho jedla, ale to pohrúženie do tej modlitby, potom to poďakovanie, to tak plynulo, nasledovalo po tom celom dni, ktorý sme prežili úplne v kľude, v pokoji, v robení toho, čo nás baví, možno nejakej sebarealizácii. Pozreli sme si nejakú rozprávku a potom aj to pohrúženie sa mi zdalo, že vyzeralo úplne inak, naplnenejšie. Aj tá modlitba, že mala úplne silnejší význam. Ale napríklad my sme si nedávali darčeky tento rok. Nekupovali sme si darčeky. Splnili sme si darček alebo sen ešte pred sviatkami, ktorý sme chceli. A aj napriek tomu vôbec sme nepociťovali, že ten čas, kedy by sme rozbaľovali darčeky, nemáme ako využiť, alebo že je tam ten čas, kedy by sme mali rozbalovať darčeky a teraz my nič, lebo darčeky si nedávame. Že takto všetko plynulo v tej energii, že to bolo nádherné. A takto si ja predstavujem tie sviatočné dni, ktoré sú nie len v štedrý deň, alebo len v prvý sviatok Vianočný Božieho narodenia, alebo na Štefana dneska, ale proste v podstate prežívať to už celý rok. Napríklad dneska stretnutie s Honzom je tak spontánne a tak krásne prežitie sviatočného poobedia, bez jedla, nejakého prehýbania sa stolu, bez vzdychania, že už 3 dní jeme šalát alebo neviem čo. A vôbec to nechýba, absolútne to nechýba. Chýba ti to?
Hej, hned bych si něco dal. Nie, je to super, já si to tady užívám, takhle v krásné pránické společnosti. A ještě mě napadlo, jak si to zmínila, jakože že takové to nastavení v tom dni, jakože na, na tu nějakou pohodu, nebo jak to povedat, na čokoliv, čo má prísť prostě podle těch pocitov. A že tam vidím i to, čo jsem mal dřív prostě a i občas k tomu sklouznu, že jo, nejsme úplně svatí. A že hnedka to pak člověk pozná na tom jedle, že prostě, když bych, nevím, se naháněl se zdobením stromečku a chtěl bych to udělat a pak ještě zavízt ženu někam něco nakupit a sklouznout k tomu klasickému predvánočnímu stresu, nebo nejlepší pro mě bylo kdysi nakupovat ty dárky, že jo, v tom přeplněném nákupním centrum před těma Vánocema. Najlepšie 23. No, tak to pak je jasné, že ta potřeba vznikne a že si to hnedka člověk pak dodá. A tam vlastně jsou i takové ty mentální nastavení jako k tomu, jakože jsou přece svátky, tak si dej prostě, nebo však si dobřej. Dopřávání určitě, že jo. Dopřávání do té chuti a pro mě je to pořád tak, že dopřávání do nějaké té míry, kdy prostě cítím, že toto tělo je s tím v pohodě, však je tam ta sebeláska stále, jsou tam ty chutě, dopřejeme si to, ale když by u mě ta chuť třeba zvítězila a byl to jediný signál, který mě motivuje u toho vánočního stolu, tak vím, že skončím s tím plným břichem. Takže je tam prostě vždycky nějaká ta vyváženost. A když se to povede, tak je to super. tak si pak člověk nemusí zbytečně nic vyčítat. No. Ještě si tam přidat k tomu výčitky, no to by bylo úplně. Hej. Toto si ma úplne naviedol k tomu, že prečo to tak fajn prebieha, že v podstate sa k ničomu nesílime, že to nebolo, že a my teraz nemôžeme mať to tradičné vianočné menu, alebo to je zakázané a podobne, ale presne je to o tej slobode, ktorou stále ideme, že my sme si povedali, že ostaneme pri tých tradíciách aj v tom jedle, ale samozrejme takom tom, že ktoré nám už v podstate aj niečo hovorí, lebo ja som vôbec nemala chuť na ten šalát s tou majonézou ťažký, hej, napríklad. Rezne. Kapusnicu ľúbime, na kapusnicu možno sme aj mali chuť, aj sme si povedali, že ju spravíme, pretože vždy to bola taká tá ľahká verzia kapusnice, takže to bolo úplne fantastické. No a potom ani neprešla taká tá, ako ty ju nazývaš, žrávka, lebo sme si nič nezakazovali, lebo sme si nachystali napríklad, čo som nespomenula, tak ja tak mám ešte od mojej starkej v sebe, že vždy sa robili makové pupačiky, sa to u nás volalo. A teraz som si tak povedala, že ja tie makové pupačiky tak chcem na tom stole mať, ja ich tak túžim tam mať. No ale bielú múku, tak tá ma moc neláka, aby som jedla, pretože to je vlastne pečené ako dukatové buchtičky, niečo podobné. No tak vykúklo na mňa tofu, ktoré malo orechovo-mandľovú chuť. Takže ja som nakrajala na kocočky tofu, teda tvar to malo úplne ako pupačiky a spravila som tu mlieko, mak, med, teda tú omačku na to, takú plnku, zaliala som to a ostali sme pri tradícii. Prvé boli pupačky na tanieri, aby sme boli celý rok bohatí. Takže my sme ostali napríklad aj pri pupačkoch a bola to bežná sladkosť, ktorá sa väčšinou ani nezedla, lebo už sme boli prejedení a teraz sme si ju mohli dať úplne s čistým svedomím, ale v podstate išlo stále o to, že sme si to nepotrebovali zakazovať. Proste sme to takto chceli, tak sme si to takto spravili, skúsili sme. Mne tam trošku vadila taká údená chuť toho tofu. To neviem, prečo bola, keď to malo byť mandlovo-orechové, ale napríklad Peťo si to pochvaľoval. Peťo to napríklad dneska ešte ďobol. Bolo ich len trošku, ale dneska ešte ich doďobol.
No a vlastne tým som chcela povedať, že tá sloboda je veľmi dôležitá pri tom prechode na tie pránické energie, lebo každý tlak alebo tlačenie na niečo vyvíja len ďalší tlak. To znamená, že Vráti sa to. presne tak, že zas by to bolo len o tom, že toto nemôžem, ale dal by som si a možno, že večer, keby sa pozhasínalo, tak potajomky by sme sa niekde zišli v chladničke alebo niekde v špajzičke. Ale ešte napríklad môžem povedať, že ja som napríklad povedala, že nebudem chystať také veci, ktoré viem, že teda ani nechceme jesť, aby nás to nepokúšalo, lebo ja som to zbytočne nechcela asi riskovať. Že nemám na to chuť, tak to nebudem chystať. Ale mali sme napečené tradičné koláče, úplne úžasné koláče, pečie švagrinina mama. Samozrejme sme jej nejako nepovedali, že tento rok nechceme, takže máme za krabicu koláčov, ktoré sú v chladničke, ale zatiaľ sme si ani jeden nedali. Teda aspoň ja hovorím za seba. Takže není to o tom, že si treba niečo zakazovať, proste príde to tak automaticky, lebo to tak chcem, nie to tak musím. Hej, ale teď si to veľmi pekne povedala. Ja to vždycky za sebe berem tak, že aj keby to vyšlo z těch kolejí, aj keby si zakázal, tak je to zase nějaký tlak na druhou stranu. Člověk to pak nějak pozná, pak se doje. Zakázané ovocie najlepšie chutí. Přesně, pak jde po tajmu a jsou tam iné vzory, jakože jako keď kuřák si to dává tak někde bokem zatím, takže aj to může být, ale pak je tam to vědomí, který to spatří. A jakýkoliv přetlak prostě to bylo pro mě kouzelné vlastně na tom, a pořád je na tom vztahu k té stravě, že je to hned fyzicky viditelné. Prostě pro mě někdy ty zrcadla třeba skrz partnera nebo skrz dítě jsou někdy takové trochu skryté. Je to zrcadlo přesně těch emocí, ale někdy nevím, co mi to zrcadlí. Když jdu jako k té ledničce, tak tam je to pro mě transparentní, že teď jako se něco děje a buď si to chci dopřát s tou svobodou, anebo zase něco bych zajídal. Takže to je takový vděk vánoční za pránu. V tej chladničke to máš čierne na bielom. No. A v tých vzťahoch to máš trošku treba zauvažovať, že čo mi to ukazuje. No. Áno. No, ja som napríklad si všimla, že rozprávali sme sa o závislosti na cukre tu v obývačke, ešte pred natáčaním. A ja napríklad som mala veľkú obavu, keď som prechádzala na pranickú energiu, vlastne keď sme išli na ten pobyt a potom prídem domov, že ja sa ťažšie zbavím tej závislosti na tom cukre a bolo pre mňa veľmi prekvapujúce, že tými energiami, ktoré sa u mňa otvorili, tá chuť na ten biely cukor úplne prešla. To znamená, že u mňa tá droga až tak nezaučinkovala. Pevne verím, že to bude aj naďalej tak, veď je to už niekoľko mesiacov. Ale napríklad teraz na Vianoce sme si dopriali aj sladkosti, ale sladkosti to boli také, že to bolo sušené ovocie, ktoré sme si trebárs namočili, rozmixovali, spravili z toho guličky a guličky rôznych chutí. Čiže dá sa maškrtiť aj zdravo a v malom. To znamená, že spravili sme nejakých 20 guličiek. To máme. A bolo aj pre návštevy. bolo aj na ponúknutie pre deti. A v podstate Výborné. Aj my sme si dobili, prečo by sme si nedobili. Pretože my môžeme. Je to tak. Nie sme tí striktní pránici. Nebo neviem, či taky existujú, nebo že je to fenomén, ale máme tam tu slobodu. A to je pro nás základ. Bez toho by sme sa tam neobešli. A
ještě jsem se chtěl spýtat možná trochu jiné téma. Měli jste vlastně nějakou návštěvy kolem Vánoc, nebo jste to měli úplně soukromé ten vánoční den a až pak jste se družili a přišli známí a bylo tam zase to jídlo jako to téma, nebo to bylo už více o tom družení? Nebo... A toto je veľmi dobrá téma. Jedna vec je, že ako to chceme my, a druhá vec je, ako to príjme okolie. My napríklad sme to mali tak, že na štedrý deň prišla blízka rodina jedna a ja som tak automaticky povedala Peťovi, že len im nepoveď, že sme mali tofu na večeru, čo on už stihol dovtedy, hej, im povedať. Ale nevieme, aká bola odozva za dverami, ale tu v našej obývačke to bolo úplne v pohode. A úplne v pohode bolo aj to, že sme v podstate dali na stôl len už spomínanú sladkosť, ktorú som robila zdravú. A tentokrát sme teda dali aj z tých zákuskov, ktoré sme mali, že my nejeme od tej švagrininej maminy. A to bolo všetko. A v podstate pije sa u nás čistá voda alebo citrónová voda a kávička. Čiže táto návšteva bola úplne v pohode a neboli žiadne pripomienky. Možno nás to ešte dobehne, čo bolo za tými zatvorenými dverami, ale myslím si, že nie. Že toto bolo úplne, prešlo to lahodne. Takže bola to taká návšteva, ktorá toto akceptovala. Išlo tam skôr o iné. Išlo tam o to, aby sme sa stretli so súrodencami, napríklad s ktorým nebývame celý rok, dajme tomu. A to bolo na tomto pekné. Čo sa týka druhej návštevy, tak to sme my išli na návštevu a tam sa už stretli 3 rodiny. Ale tam to máme my poriešené, pretože sú to moje deti a v podstate tá akceptácia je tam úplne parádna. Sú před obeznámení. Áno. A myslím si, že sú aj vysoko tolerantní všetci. Takže tam to bolo o tom, že dáte si kávu, dáme si kávu. Čo si dáte piť, dáme si piť čistú vodu. A tam som si dala ale zákusok. Bol to klasický zákusok, ktorý robila dcéra a myslela som si, že som si vybrala asi ten najsladší zákusok, aký mohol byť, ktorý obsahoval najviac cukru, lebo ja keď som ho dala do úst a skúsila, tak ja som tú sladkosť cítila až v hlave, ale príjemne, úplne príjemne, že a hneď som si na ten cukor ináč spomenula. To je on. Že po toľkých mesiacoch a cukor. Tady to vystřelilo. Áno, ale bol to dobrý pocit, nebolo to nič také, že... Ale nemala som ani vyčitky. A nakoniec som sa v telefóne dozvedela, keď som sa na to pýtala, že dokonca bolo tam o polovičku menej cukru dané a dokonca tam bol hnedý cukor. Takže aj som chcela zrešiť, aj som zrešila len tak na polovicu. Ale úplne v pohode, však a čo, tak som okoštovala, pretože chcem proste pochváliť aj prácu mojej dcery a čo na tom, že to robila z cukru, ktorý ja nejem, veď nič sa nedeje. Nič sa nedeje, presne tak. Takže tam to bolo tiež úplne akceptované. My nemáme asi takú spoločnosť, že by sme prijímali u nás doma, ktorá by nás neakceptovala. Aspoň sme teraz nemali, hej, za tieto sviatky. Všetko je pre nás nové, čiže sú nové pre nás aj tieto skúsenosti, čo na to okolie. Jediné, čo bolo, tak keď sme sa stretli s mojou maminou, tak prvé, čo bolo, keď nás stretla, že a vy ste čo včera večerali? Takže možno tam boli nejaké obavy z toho, že či sme boli hladní celý večer. Alebo možno tam bolo aj taká tá obava pred stratou tých tradícií, čo je úplne normálne, by som povedala, že chápem ju. Chce udržať v rodine tie tradície, takže ja sa z toho teším, pretože tie tradície mám od nej, ja som za to vďačná, že ma toto všetko naučila, takže áno, my sme tradície dodržali, my sme ukludnili, že sme mali aj tú kapusničku, mali sme aj tú rybu, mali sme aj tú hrachovú kašu, ktorú nás vlastne ona naučila, ktorú najviac ona ľúbila. Takže tam, hádam, tiež bola úplne taká spokojnosť a nič viacej, žiadne výčitky, nič neprišlo. No.
Skôr to máme po inej stránke, to možno môžeme inokedy podebatiť, že my sme nespomenuli vlastne ten najväčší darček, možno pre niekoho, čo by bol, čo sme my dosiahli týmto prechodom na tú pránickú energiu. V podstate u mňa, u teba, Honzo, aj u Peťa bol veľký úbytok na hmotnosti, čo je na nás vidno. Teda okolie na to reaguje a reaguje na to rôzne. Takže o tom sa môžeme porozprávať potom mimo vianočného špeciálu a bude to veľmi zaujímavý rozhovor. A napríklad pre mňa to bol vedľajší bonus, s ktorým som ja nešla na tú pránickú energiu, ale fakt sa postavím každý deň na tú váhu a som úplne nadšená z tých čísel, pretože je to nádherné. Ja som sa snažila 2 roky schudnúť a 2 roky, keď som si povedala, že ja 2 kg schudnem, tak ja som 2 kg pribrala a ja som nechápala, čo za čary sa okolo mňa dejú. Takže v podstate po tomto pránickom prechode sa u mňa všetko tak otočilo, že tá váha išla úplne rapidne dole, ale postupne a pekne. Myslím si, že ja som úplne spokojná. Hej? Já mám pocit, že to nejsou jenom čísla na té váze, ale že čo můžem pozorovat na všech, co jsme v tom pránickém přechodu, že je to spíš takové jako krásné sformování toho těla. A že si člověk užívá konečně to svoje vlastní tělo. A to nejenom tu jako vizuální stránku, ale pro mě i tu funkčnost, no, jakože, že jako kdyby v tom cvičení, že je to taková větší radost z toho, nebo jak to povedala. A to jsme si to pěkně povedala. To je vlastně takový nádherný dárček na ty Vianoce, protože my jsme s tím začali někdy, možno už to je půl roku, nebo tak nějak každý po různu. A hej, to jsme si věnovali velmi, velmi pěkný dárček takhle na Vánoce, pro takovou vitalitu vlastního těla. Tak jo, to ještě díky moc. Ahojte a A krásny prožívajte vianočný čas ešte. krásný vianočný čas, pohodový, s jedlem či bez jedla, s láskou a tak. S láskou k blížnym a s láskou k sebe. K sebe, hlavně k sebe. Čau, čau.